This afternoon, I'm going to speak a message entitled, When You Are Stuck Up. Stuck Up. Now, or wala kay maagian. During this time, mga kaigsunan, the wandering of in the wilderness of the Israelites was ended. During this time, God told them to march to the promised land. In chapter, at the end of chapter 20 and chapter 21, the promised land was only weeks journey. Dili na tuig. Kundili, pila na lang kasimana, they will reach the promised land. After they have committed mistakes at Meribah, that was our message this morning, inalam kung balik dito og dugang. Now, nihangyo si Moses nga muagi sila dito sa Edom. The children of Israel come to a point where they must pass through the land of the Edomites. By the way, kaning mga Edomites, mo ni ang mga kalihuat ni Esau. Esau and Jacob were twins. They were brothers. But for some reasons, mga kaigsunan, ang kaliwat ni Esau, kaning mga Edomites, o kaliwat ni Jacob, which is the Israelites, until now, walay maayo nga relasyon. Because of the conflict na nasugdan ni Jacob o ni Esau. If you could remember, di ba, kainumdum ka, elder si Esau, but ang blessing, double na blessing, dito na adto ni Jacob, because Jacob and his mother, ano siya yung mother ni Jacob? Ha? Rebecca? Sa Rebecca ba? Oh, tama ta natin, Rebecca dali. Pero patay, Isaac, Abraham day. No? Naghimo og kanang pamaagi nga they could deceive the father of Jacob, Isaac. Pinaagi sa itong last pa nga blessing. Unya katong nangayo si Isaac og venison, mga kaigsunan, nanghunting si Esau was a hunter. And then kapoy kayo niya ang birthright, is that birthright? Ang birthright ni Esau, iyang gibaylo o pottage. Ha? O kung sa ato pa na karong tinughog. O ang atong nilugaw kay lamig naman. Kanang tinughong doon murag ha? Bahaw nga gilugaw. Nga resulta tinughong. Oh, gilatan ba? Mabahaw na. So, kung imong tanaw, mga kaigsunan, ang birthright that speaks of the double portion of blessing ni Esau. Pero iyang gibaylo tungod sa iyang kagutom, tungod sa iyang kakapoy. And so, daghang mga times, mga kaigsunan, na they have conflict. That's why when during this time sa nihangyo si Moses nga ang Israelites moagi dito sa Edom, because you know Edom is a closer road going to the promised land. Doon unya mas sayon ang agianan going to the promised land. I'm so sorry ako'y nakahimo og PowerPoint para makita ni mo ta ang mapa ba. Now, this account nga atong gibasa, this is an approach of Moses made to the king of Edom for permission to pass through his country on Israel's onward march to the land of Canaan. But listen, Israel is refused a passage. Wala nagpaagi ang mga Edomites sa ilang territory. Bisan pa man sa tanan nga mga assurances nga gihatag ni Moses nga ining-agi na mo, wa gyud mi panghilabtan.
Di mi mo inom sa inyong tubig. Unya pananglitan kung doon naman yung mainom, doon naman yung may mahilabtan. Ingon si Moses, we will pay. Among bayaran. Pero ang mga Edomites, walay kumpiyansa. Kay kabalo naman sila nga nailag na taaning mga tawhana. So ang tanaw nila, mga mangingilan di mga Hudiyo, o kaning mga Israelites. So dili na tamo salig. And so what happened, after nga ni-refuse, they were stuck up. That's why during this time, mga kaigsunan, the people were complaining once again to Moses. Lumoy good kayo ang leader, no? Kay kanunay magyong maoy mabuthan sa tanan. Alright? Tanawa? In verses 23 to 29, namatay din si Aaron, priest. Gipulihan ni Eleazar, anak ni Aaron, nga maoy priest. Then, they mourn for 30 days. And you know, this is a great loss for them. Nga namatay ang usa nila nga leader, and it was a priest by the name of Aaron. Alright? Now, pag-abot sa chapter 21, here's the thing. Dunay mga Canaanite. During this time, kinahanglan silang muhimo o another direction. They need to make a detour na mas lisod pa yun kayo ang ilang agian nga mga dalan. Tungod kay wala nagpaagi ang mga Edomites. That's why pag-abot sa chapter 21, mga kaigsunan, ilang gihangyo ang dunay usa ka king. It was King Arad the Canaanite. And I think this is the word King Arad is not referring to a person but the place na naa dito. So, as some of the Bible commentators said, the Canaanite which dwelt in the south heard tell the Israel that Israel came by the way of the spies. Then he fought against Israel and took some of them prisoners. So, gikan dito sa lugar sa mga Edomites, they go to another route, and then pag adto nila going to the south, there were the Canaanites. So they were stuck up. So unsa may solusyon ani nga gihimo? Kay there are times mga kaigsunan that God will allow some situations in our Christian life that as if you are stuck up. As if there is no more way. Nga murag wa na gyud solusyon, murag wa na gyud agianan, murag wa na gyud kay mahimo. But there are things that still we can do. Na gihapon tay mahimo. Amen. Amen. Now they are making during this time a circuitous route which would not have been necessary. Di na dapat unta ni nilang himuon. But listen to me, kabaw ka, nganong naingon ani ni? Because of their murmurings. In chapter 20, kung wa pa unta ni sila ni bagulbol og usab dito sa Kadesh once Barnea, dili unta ni maingon ani ang ilang room. So every time they will murmur, God will give them more difficult journey. Amen? Gusto tang magpasayon, di ba? Well, I think kitang tanan way ganahan ang duglisod. Ganahan tag sayon. Actually, ang Christian life na ay kalisod. Pero kanang kalisod, kung ato nang apilan o di maayo nga attitude, musamot kalisod. It is just a matter of our attitude. Amen? How we see the situation, how we look at it. Kaya kung atong tanaw ng atong kahimtang na lisod, pait yun na. Because mo na yung atong gisigig magnify. Kung ang imong isigig tanawa, kung imong i-magnify, sigig tanaw sa imong problema, sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon, mo na yung upadako. Amen? Because you magnify that. Pero kung sa imong kinabuhi, imong i-magnify ang Ginoo that your God is great, that your God is powerful, that your God is able, then your problems that you think nga dako nga problema, dili na nimo maklaro og maayo tungod kay imong napadako ang Dios sa imong kinabuhi.
Amen? Pero this is sad. And this is the usual thing nga nahitabo sa mga Kristohanon, di ba? Kasagaran mo yun yung mahitabo, di ba? Kung magpigong ta, magtapok ta, ang kasagaran isgutan na to ang problema. Amen? Problema. Unya, ang pait pa yun. Ang atong isgutan, ang di na to problema. So, nagproblema ka sa di na to problema. Unya, paminaw na to. Ang daghanan na tong problema. Wa ta kabalo nga ang atong gi problema. Di na ito atong problema. Amen. Kaya siya magsigang tanaw sa Facebook, problema ka. Are you with me? Oh. But dili kalikayan, there will be a place. This time, they were stuck up at the border of Edom. And then on the south, there were the Canaanites. Nga utro po ding mga Canaanites, kontra ni nila. Na, di po magpaagi. In fact, mga kaigsunan, wa pa gani ni Agi, nakadungog pa sila na, uy, ang mga Hudiyo mo Agi. Katong giagian sa mga spiya. What happened? Mga kaigsunan nila nang gisuga. Nagig-away na sila in chapter 21 verse 1. And then ang uban, ilang gipang, kung siya gibat nila, ilang gipang bihat. Unya ilang gipang priso. Amen? Now, kung wa ka kabalo sa Bible, sa history sa mga Hudiyo, usay mura kag mulaban aning mga nations nga kanang ni hilabot sa Israel. Ay mga tao mga igsunan, but kung imong tan-awon, dili actually ang mga Hudiyo mao'y nangita o problema. But these people, no? Kabalo ka when you follow the Lord, kung musunod ka sa Ginoo, expected na nagoy mga tao na along the way, imong ma-encounter. Amen? And you need to, you need to fight, and di pwede nga, pwede Lord nga, dili lang ko. You need to face the reality. Amen? Amen? Usay man good, murag dagan sa Kristohanon ba? Many times murag nagbandi dreaming nga, murag tag naata sa ang Christian life, murag kag naa ka sa cloud nine. Dili man ingon ana ang Christian life. There are battles that we need to fight. That is actually the reality. You know, we want to be victorious. Unya di man kaganahan mo fight. There is no victory if there is no fight. Amen? But during this time, kung sa may buhaton, na stack up man, kung sa buhaton dapat nila. And this is the message that God impressed to my heart. You know what they did during this time when there is no way? When there is no way, kung sa'y dapat buhaton nimo o buhaton ako. You know what? Kung sa'y buhaton, just obey. That's point number 1. Just obey. Now, I think that Moses made a mistake here. Nga naman, kabalo ka, ra? Here's the thing. Di ba gitagaan sila sa Ginoo o mugayid nila? Panahon sa adlaw, there was a pillar of cloud. Are you with me? Kanya panahon sa gabi, dunay pillar of fire. Are you following? So si Moses, mga kaigsunan, kabaw ka ang iya raong tang buhaton ani, dili dapat siya makig-negotiate sa mga Edomites. Kabalo ka ang buhaton raong taan ni Moses is to follow the pillar of cloud. Is to follow the pillar of fire during the night. Doon kay ang pillar of cloud that represents the presence of God, and the pillar of fire represents also the pillar, the presence of God. Mautoy mugiya nila mag-una to kanunay. So ang buhaton ra sa mga Israelites, including Moses their leader, is to follow the pillar of clouds and pillar of fire. Pero sa gibuhat ni Moses, nakig-negotiate man noon sa paani. Is that also true to us? Yes. Amen.
Ang buhaton ra is obey. And Moses need not to worry. God would be leading him and guiding him. Instead of asking Edom for permission to go through, he should have simply followed the cloud. I think that the pillar of cloud would have lead him in a way so he would never have to fight Edom at all. Di na kinahanglan ng tato makibugno pa sa mga Edomites o sa mga Canaanites. And I believe this is a case of running ahead of the Lord. Mauni problema because many times ang Ginoo atong unhan. Mura ba kung naa na bitaw sa place or sa situation nga murag na stuck up na ta, nakalimot ta ba murag atong tan-aw sa Ginoo, hunahuna na to sa Ginoo, murag sayop mang Ginoo. So ang buhaton sa Kristohanon, iyang unhan ang Ginoo. Unhan na lang kanako, Lord. But unfortunately, mga kaigsunan, di na mo gusto sa Ginoo. We need to wait unsay leading o guidance, direction sa Ginoo nga ihatag sa atong kinabuhi. And then, kung imong nasigurado nga mao na leading o direction sa Ginoo, what you are going to do is don't negotiate people. Just obey. Just obey. Amen? Moses' unbelief led to strife with another foreign nation, the Edomites. And his short-circuited effort to reach the promised land via the most direct road. Kabalo ka, ang gusto manggod ni Moses o ang mga Israelites nga mo-shortcut sila para madali sila. Kay gidugaya na sa 38 baya katoy. Kabalo ka, pila na lang ganito ang promised land, pila na lang kanang biyahe nila, weeks na lang. Gidugayan sila mga simana, wa sila hinumdom na 38 sila katuig, 39 katuig, 40 katuig. Sila nga galibod-libod dito sa wilderness. Walang shortcut sa panalangin. Amen. Mao gyud ay reality. Amen. Wala nagpasabot oy nga karon naluwas ka pagkaugma ingon anak na ka. Dili ingon anak. You know, Christian life is a process. Ang atong kaluwasan instant. Instant. We got saved instantly. Pero kaning atong maturity, ang atong growth, this is a process. And in fact, this is a lifetime process. Kaning atong pagtubo, wa ni undang. We cannot say nga, oh, it's okay na ko kay 40 katuig na ko nga Kristohanon, dinhi na lang ko kutob. No. Until you are still alive, you still have space to grow. Amen. Basta buhi pa ka, napakay-gayunan nga mutubo. Kay ang spiritual growth, wa man level. Amen? Gawas aning atong physical nga bahin, kay murag makaingon na gyud nga. Di ba? Murag naman tayo limit na kung ang edad nimo pila man na sa lalaki, 20 kapin. Kung unsay imong height, mao na gyud na. Bisag hotdon pa nimo tanang growy og silver. Di na gyud ka mutubo kay mao na gyud na imo ang height. Oh, ala pataas pa. So ang uban, di naman pwede mo pataas, ang gibuhat pa. Palako na lang. Palapad na lang. Unay tani kay kuda. Now, walay shortcut sa panalangin sa Christian life. The Lord has laid out in His Word all the truths and principles of blessings. Listen to me. You need to obey. Amen. Ang imo lang buhaton is to obey. Pwede ba inon nimo imong self karon? Obey. Pwede inon nimo imong tapad? Tapad na. Obey. Obey. Amen. Obey what the Bible says. Kay wala may shortcut sa panalangin. Dili man diretso. Kay kung diretso, unfair. Unfair sa mga nag-una. Nga ikaw nga bago pa, diretso ka. No, you have to go through the process. When God's Word said,
not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you say, see the day approaching, obey. Amen? When the Bible says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Obey. Amen. Amen. When the word of God says, bring me all the tithes into the storehouse. Amen. Obey. Okay na. Bugat man daw ni. Obey. Amen. Kay ang panalangin sa Ginoo naas pagtuman. When the word of God said, in the book of Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Obey. Kung sa promise na that talks about supporting the work of God. Obey. Amen. When the Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase, obey. Tanawa ko sa Amos Bible, Deuteronomy 28:1 and 2. Okay ba mo? Amen. Ito nga aling. Deuteronomy 28:1. Tunga ako. 28:1, 2. Tunga ako sa page 1. Alright? Basa. And it shall come to pass. Salamat ani nga words. It shall come to pass. Salamat nga sa kinabuhi dili permanente oy. Na maura na imong kahimtang, di man puro kalisod ang Christian life. Di man puro kapait, di man puro wilderness. Amen? Oh, it will come to pass. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee, and what? Overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. You know what? Specifically, this is talking to the Jews. Isaaran sa Ginoo. Una nga mga katawhan sa Ginoo. Kita dita mga Hudiyo. But after we believe Christ, after we receive Christ to be our personal Lord and Savior, after we have a personal relationship of God, listen, we became children of God. Amen. Nahimo butang anak sa Ginoo. So dunay mga principles na pwede nato i-apply. Amen? Pwede nato i-apply sa ato ang Christian life. And that is to obey. Kani imagine tanawa, kung ang Kristohanon makakatong lang tani, naaragoy panalangin while we serve the Lord. Amen. We will diligently, tanawa, diligently hearken the voice of the Lord. Kaning pagpaminaw kinahanglan kugi. Amen. Kinahanglan kugi oy. Anang magtugag simbahan kinahanglan nagkugi. Kay kung naa kay pagtuo o nyawa kay buhat, di ka mo abot diri. Wa ta naluwas sa pinaagis buhat. Amen. We're saved by faith through the gospel of Jesus Christ. But that faith that saves us must work. Amen. As someone said, faith cannot be seen, but it can be shown. Di na to makita ang pagtuo, pero pwede na to ipakita. How? Through our works. Amen? Kugi. Kaya musimba ka, kinahanglan kugi, kay kung wa kay kugi, kapoy ba? Oh, kabaw kakitang tao, ato ning ang kunon, doon na tayo kinaiya nga pagkapul-anon. Kanang maayo ra tag sugod ba? Kaya pagkabot sa tunga-tunga, mapulan. Mapulan. Mo nang atong bantayan kay basig mapulan ta. Mo nang maayo nga naagoy commitment ang atong relasyon bas Ginoo, naay commitment.
Amen? Di ba? Siguro uban ninyo, na yung mga asawa din gipulaan naman sa inyong bana, pero tungod kay naamoy commitment, you have no choice but stay. Amen? Nato mo? Unang importante kayo ang commitment. Saan na ganyan? Yung sunod magpastura rin. Media na. Then, observe. Human ka na minaw, after you absorb, you observe. Sige raman po tag-absorb. Unya, wa may observe. Amen? Observe and unsay sunod sa observe? Do. Amen? Gamay kay na nga pilara na. That's a very short word. 2 letters. Do. Pero kung imo nang i-apply, dako nagmay tapos imong kinabuhi. Amen. You will never be the same as what you are yesterday. Amen? Oh. Then do all His commandments, which I commanded this day. You know what? This Bible, this book, is full of God's commandments. That the Lord thy God will set thee, tanawa o, ang buhaton sa Ginoo, who will set thee on high. It is the Lord. Amen? It is the Lord. And all these blessings shall come on thee. Ang panalangin ng Ginoo ra gyud mo paadto ana nimo. Amen? Unya, di lang will come on thee, tanaw, and overtake thee. Lami na, magtuot ang Bible. Amen. Kanindot ano nga, ang panalangin dito mo yung bukod na to. Amen. Bali man is kagang Kristohanon, kaya Kristohanon man siya. Ay, malata ka! Kabalo ka kung mo-obey na ka, just obey the Lord. Blessings will just come on your way. I now, we are already blessed by God. Kabaw ka kung sa'y buhato na lang nato karon is to claim. Dili kayo tano ha. Ato na lang i-claim ang iyang panalangin. Amen. Amen? Ang promised land, ang sugos Ginoo ila is to possess the land. Ila na lang i-claim ang blessing sa Ginoo. Nagulat ra ang panalangin. Naan nila mga kaigsunan if they will do all the things that God has commanded them. Amen? And the blessings will overtake if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Deuteronomy 11:26. Deuteronomy 11:26. I think some of us are familiar with these verses, but it's good to be refreshed and be reminded once again of these verses, because these verses are filled with the promise of God. Alright? Verse 26. Here we go. Behold, I set before you this day. Not tomorrow. This day. A blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey. Amen? So pagpili ni, kaning kinabuhi pagpili ni. Kung ang imong pilion, panalangin, amen? Pagpili ni, dili pwede nga ang kinabuhi na ito, sarap. May di mo, sarap. May sarap. Nasa kayo mauna. Pwede nga, sarap. And sira-sira, what will be, will be. Wala may aksidente sa Christian life. Tanan imo nang desisyonan. O kung unsay imong gipili karon, unsay imong gidecidean karon, possible mao ka unya pagkaugma. Amen? Because what you sow, you reap. That's the principles of God's Word.
Kung magtanom karon og blessing, ang imo pong maani, blessing. Magtanom karon og katarong, ang imo pong maani, katarong. Yes. Amen? Oh, that's how God laid His Word. The principles in His Word. Unang naaral lagi panalangin, basta mutuman ka. Tuman ba? Naaral lagi panalangin, basta mutuo ka. Di man takatuman kay di man putang mutuo good. Amen? When you are stuck up, just obey. Amen? Ikaduha, when you are stuck up, just pray. Amen. Just pray. Tanawa mga kaigsunan. Unsay kalainan pag-abot sa chapter 21. Look at your Bible. When King Herod Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. And Israel vowed a vow unto the Lord and said, if thou wilt indeed deliver these people into mine hand, then I will utterly destroy their cities. Next verse, and the Lord hearkened to the voice of Israel. Salamat doon na tayo Diyos nga maminaw. And delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities. And he called the name of the place, was a place, Horma. The word Horma means a complete destruction. Now, kinsay gi ka-negotiate sa Israel, specifically ni Moses sa chapter 20:14 to verse number 22. The Edomites. Are you ready? Amen. Pag-abot Genesis 21, kinsay ang gi-ka-negotiate? Huh? Are they negotiating the Canaanites? No! They were talking to God. Are you ready? Amen. Naghimo sila og vow sa Ginoo, nakikistorya sila sa Ginoo. You know what? With the promised land in sight, during this time, kaning ilang location ba? Nga naa sila nahimutang, makita na nila ang promised land. The children of Israel, mga Israel, during this time, ki-atake sila. Who attacked them? The Canaanites, some of them were taken to prison. And then what they did? They made a vow to the Lord, saying in sila, Lord, if you will give us victory over those people who captured our people, we will destroy all their pagan cities. Doon na sila gihimong pakigsaad. By the way, when you pray, make a vow. And when you make a vow, do it. Amen. Kabalo kang anong dagan sa atong pag-ampo, walay tubag. Because we don't keep our vow. Dili problema sa Ginoo. Naa na to, maayo ra ta magsaad-saad. Mo. Amen? Amen. Amen. Dagan sa baptis, maayo mo saad. Pero dili maayo mo tuman. Unya, gusto blessing, ayaw. Unsay imong gisaad sa Ginoo, do it. Unsay imong gigawas sa imong baba, do it. You know, in Ecclesiastes 5 verse 4, the Bible says, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for He hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Dili di ay malipay ang Dios nga ikaw ug ako magsaad-saad ta niya unya di nato buhaton atong gisaad. Ang tan-aw sa Ginoo nato, we are fools. Amen? Ug kinsa may atong gi-fool? Dili ang Dios, because we cannot fool God. We are fooling ourselves. We are deceiving ourselves. I will bring you to Judges. You know Jephthah? Si Jephthah ba, naghimo siya vow sa Ginoo. In Judges 11 verses 30 to 35. Let me read this to you. And Jephthah vowed a vow unto the Lord and said, if thou shalt without fail deliver the children of Ammon into mine hands,
Then it shall be that whatsoever cometh forth of the doors of my house to meet me, when I return in peace from the children of Ammon, shall surely be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. This is a very serious vow. Ingon si Jephthah nga, Lord, kung tagaan minimog kadaogan aning mga Ammonites, nagaan minimog kalina mo daog mi, ining uli nako ang unang mugawas sa puntahan sa among balay, akong i-offer nimo as burnt offering. Jephthah passed over the children of Ammon to fight against them, and the Lord delivered them into his hands. Kapalo ka kung ang Ginoo maimong ikasaad, nindot ang Ginoo himuong nimong ikasaad. Kaya ang Ginoo di magyud mo pakyas. Di gyud mo pakyas ang Ginoo. So nakadaog sila, and he smote them from Arior and even to come to Minnith, even 20 cities, and to the plain of vineyards, and a very great slaughter. Thus the children of Ammon were subdued before the children of Israel. Then Jephthah came to Mizpeh, unto his house, niuli na Jephthah, and behold, what's the next verse? His daughter came out. Kinsay unang nigawas sa puntahan silang balay? Yung babae na. Unsa ganito yung baho sa Ginoo? Ang unang mugawas sa puntahan sa ilang balay, iyang ihalad as a burnt offering. Ito to happen, ano ba? His daughter was only child. Beside her, he had neither son nor daughter. Buktong ni nga babaeng anak. And it came to pass when he saw her that he rent his clothes, iyang nagkisi, iyang gisanina. Why? Kabalos Jephthah nga ang Ginoo nga iyang gihimuang saad seryoso. Dili pwede nga iyang komedyahan ra ang Ginoo. Usay daghanan to may ratang saad kung wa pa, pero kung naa na atong pakyason ng atong saad, muratag nagsaad og Ginoo og tao ra. Ang tao pwede nimo pakyason, pero ang Ginoo dili. Paninglo na niya ang atong bisaad. Amen. Amen. Amen? If you promise God to serve Him, serve Him! Amen. Amen? Unsay imong gisaad, musunod kas Ginoo, Lord, musunod ko. Ginoo mo ni ang gisaad kung imo kong ayuhon, kung imo kong panalanginan, Ginoo mo ni akong buhaton. Buhata yun na. Amen. Amen? Are you with me? Okay, di pwedeng saad at ako to. Ginoo ko na itong isaaran. Now, and said yung giingnan ng iyang daughter, alas. Oh, wala pa sabot nga barahahan, ano yung barahasuna, kaya na yung alas. My daughter, thou hast brought me very low. If you are a father, magtingsunan, nakasabot ka. Thou art the one that troubled me, for I have opened my mouth unto the Lord, and I, o sa iyong Jephthah, I cannot go back. Jephthah was saying di na nako pwede bakuyon, unsay ikawas sa akong baba, nga isaad nako sa Dios. Yes. Usay daghan na to, pariha man tas kung sa itong dula gani sa una. Laban-laban. Bawi-bawi. Ingon ana ang kasuan. That is not how God wants His people. Unsay imong gi-promise ingon si Jephthah, I have opened my mouth unto the Lord and I cannot go back. Mabita nang niingon ang Bible, ayaw patakag ablis imong bakbak ug saad-saad kay ang Ginoo timan-an na niya imong saad. Amen. Tanawa unsay sunod na verse? Tanawa nito. I think kana ba? And she said unto him, tubag ang iyang anak, my father, if thou hast opened thy mouth unto the Lord, do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth. Kanindot o kasing-kasing nga anak. Amen? And I believe this daughter was influenced by his father, her father. Sige, ana yan anak, wag yun yung ha? Naunsa ka na yabag ka? Huwag mo niyong pahibala. Imo kong ihalad as a burnt, there is a great debate in this passage if
gi-offer ba yun literally or physically ni Jephthah ang iyang daughter. Some of the Bible scholars were having debate. But most of the Bible scholars agreed that Jephthah offered his daughter as a burnt offering. It means dihin mo ni Jephthah na seryoso ang iyang saad. Kung sa kayo mong gisaad sa Ginoo, hangtod ka na wag na tuman. Tuman na. Amen? Are you with me? Kanindot, anino, kung anak, kani, kung wa ni kasabot, gubot ni, oy, nausa ka. Amen? Imo nang ihatag, imo kong ihala. Di mayo no, nga mag-away ta, ha? Dapat dili mag-away ang Kristohanon. O bito nang magsabot yun. Para di mag-away, dagang mga banag asawa mag-away. Kunya ang giawayan, offering, di maayo. Kasad-sad mga. Amen? Just trust the Lord. Tanawa. After a crushing defeat of the Ammonites, Jephthah went home. And you know what he did? He offered. As some of the Bible commentators agreed that Jephthah offered his daughter to the Lord. What is that? You know what? Jephthah was a true worshiper. He was a true worshiper of the Lord. In fact, kung imong tanawon sa Hebrews chapter 11, katubang chapter of faith, hall of faith nga mga nasulat dito, na dito ang pangalan ni Jephthah, na usa siya nga heroes of faith. This is faith all about. Okay ba mo? Wala naman mo'y pagtuo. Just pray. Amen? Balo ka kung imong tanawon. Nakadaog sila sa mga Canaanites. But look at these people. Tanaw ang verse number 4 of chapter 21. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. Now this is something na kinahanglan bantayan nato. Kay usahay, paminaw, kanang gikan bitaw kag kadaugan, bantayanan kayo. Kay human sa kadaugan ang yawa mangitag pamagi mong discourage ka. During this time, after pa ni nakadaog, bago pa silang nakadaog, after pa ni ipakita sila sa Ginoo, mga kaigsunan, sa deliverance ikan sa Ginoo, but tungod sa dalan, kabaw ba, actually kung imo yung ang pasahon nimo ang some of the commentators, lisod kayo ang ilang agianan during this time. Nga naman, dili lang kay arang lisura sa, it was, some of the Bible scholars said that the road or the road na ilang gigan was rocky and craggy. Lisod yun kayo, it is a rough road. Unya, bukid ha, unya kabatuan, unya hunong na kay mga bata, unya na kay mga hayupan. Unya, ang nahitabuan ni mga kaigsunan, ang ilang agianan, nilayo, pagyon kay nituyok naman po sila. Munang, they were very much discouraged. Di lang discouraged, but much discouraged. That this is something. Amen? Yes. Oh, kuya, bantayan kayo. Normal lang ma-discourage ta, pero kanang much discouragement, kuya, basig malunod ta. Yes. But, listen, sa Christian life, mga kaigsunan,
God will allow us to pass ways nga dili sayo. Lisod nga mga dalan. But ang ato ra yung part is to obey. Obey. And kung lisod man yun kayo, just pray. Amen. Amen? Kung sa mga nag-wilderness, sabi kay lisod ang dalan, hindi na kong padayon. So ka, you will die there. Amen? When you're stuck up, just, obey. Just pray. Ano ba? Last verse, last point, and mahuman na ta. 21, verse 4 and 5. I get this for the sake of ay rhymes gamay ang atong points is just nay. 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 N-A-Y. Nay means no. In other words, when you are stuck up, don't do this. Ayaw yun buhatap. When you are in the rough road, when lisod imong agianan, don't do this. Unsa man na pastor, tanawa unsa ilang gibuhat, verse 5. And the people spake against kinsa? Against God. This is a very, very dangerous action. They spake against God and against Moses. And they said, wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, there is no water. Tanawa ko niya ang ilahang. Ang ilang na yung concern ba kay unsa na yung ilang masulod siyan? Hello. Huwag yun nilang iuna-una ang ilang kalab. Na ang tinuod nilang problema, piling ilang tiyan. Kay kanang isulod sa tiyan, God will provide them. Amen. In fact, 40 katuig na silang pinakaon sa Ginoo. Ipainom sa Ginoo 40 katuig. Ang buntog, mga kaigsuunan. Nindot kayo silang sudan kay buntog. Grabe, kinananay nilas buntog, hantod buntag. Unlimited ang buntog. Buntog na to, well. Unya, parisan imong mana. Kanang 40 katuig kinawag buntog, malatog, yung siguro mo gano'n. Di ba kagana lang gani? Kaon kag sardinas. Ako lamian kog sardinas nga kanang di lutuon ba? Ambot ka mo, lain-lain man tagas. Pero lamian ko ng sardinas nga di lutuon. Luto naman ang daan. Huwag ka namang imong timplahan. Lamin ko anang sabaw, suyop. Di ba ka ng sauce na sa sardinas ba? Ba't mo lang sinutong daan? Kaya may uban, di siya dili pa expired. Pero lain o baho. Abot ko nakasulay. No? Unya, niingon sila, our soul! Awan ba tawa na? Our soul loateth this light bread! Ano aning loathed? Ha? Nagaluod. Nagaluod. Luod. Nagaluod. Iluod na sila! Bihano? Iluod na may aning mana! Kabalo ka, the word loatheth in the other translation, actually they are saying, kabalo ka nga nung nasukog may Ginoo, because they are saying the word loatheth means worthless. Worthless bread. Wani pulos! Wani ayo! Tanawa ni na mga attitude. Look at the kind of attitude these people had. Can you imagine? They spake against God and against Moses because of the way
2, because of the wilderness. 3, because of water. Unya, pila na sila kadugay gani ani nga time? Ha? Around 40 years. Hapit na sila maabot sa promised land, but still, they did not understand. Tiyo mo na nung 40 nakakatuwig ng Kristohano na kaya mong kakasabot. Amen. Huwag yan nakakasabot sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Listen, God's way may not be an easy way, but it is still the best way. Amen. Amen? Proverbs 14 verse 2. I have a few verses. From Proverbs 14 verse 12 rather. Bible says, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kung magtuman gyud sa atong gusto o sa atong ganahan, paminaw na to murag insakto, but the end thereof are the ways of destruction, the ways of death. Munang nindot ang dalan sa Ginoo subayon. Are you with me? Oh, bahalag lisod basta kabalo ka nga mao na yung dalan sa Ginoo. Isaiah 55 verse 8, God said, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. For as the heaven is higher than your ways, higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mas maayo ang pamagis Ginoo, oy. Mas maayo ang dalan sa Ginoo kaysa ato, Amen? Oh, tanawan niya, they might be distressed also. Akto silang sabton. Sabton na to. Kaya kung kita siguro sa ilang sitwasyon, grabe po na itong reklamo. Nga naman, grabe kayo kabati sa ilang agianan. The roughness of the way, the badness of the way. You know, the borders of Edom, as I have mentioned earlier, it was very rocky. Rocky. Kanang bato ba? In the original, mga kaigsunan, text, the people were angry. Grabe kayo nila kasuko. Tungod sa ilang giagian, sa ilang gitravelan nga dalan. The wilderness, the way of the wilderness discouraged them because of difficulties that they have gone through as they journey to the promised land. And the same thing, mga kaigsunan, this world nga atong gipuy-an, this is like wilderness. Ug di kalikayan, mga kaigsunan, nga we can encounter discouragements because of difficulties, because of trials, because of troubles that we met in the way. Atong hinumduman nga aning kalibutana na ay Satanas. Na ay Satanas. Aning kalibutana na ay sala. Amen. Pasalamat mga kaigsunan nga pwede ka mo decide bisan ka man aning tanan na imong subayon ang dalan nga iya sa Dios. Amen. Amen? Because God's way is the best way. And not just God's way is the best way. I want to bring you to Psalm 107 verse 7. Balik ko na, Psalm 107 verse number 7. I want you to know that God's way is not just the best way. Nga nung pindot ang dalan, maayo ang dalan sa Ginoo. Tanawa, basa. He led them forth by the right way. It might be a difficult way, but that is the right way. O man ang insakto nga dalan that they might go to a city of habitation. Kung saan na? That's promised land. Amen? Ayaw rin yung kagreklamo. Manikamot yung ka nga, mapugnan mo imong baba. Amen? Just stay. Kabalo ka, nganong dito ni sila gipaagis Ginoo? Do you know why? Verse 1 of 21 will answer this. Tanawa, verse 21.
Not verse 2, verse 1. Ready, go. Basa. And when King Era the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies. I was saying, di ba nagpadala to si Moses og spiya? Before sila ni start sa journey sa Promised Land, pila ka spiya? 12 ka spiya. Okay, ang napulo, nangamatay naman to dito sa wilderness. Ang kuyog na lang angin nila na time, si Joshua o si Caleb. Alright? Are you with me? Now, kabalo ka anong pabor ni nila, anong dito sila gipaagis Ginoo, tungod kay aning agianana, tunanay mugiya nila. Tungod kay si Joshua o si Caleb, nakaagi na aning adalan. Are you with me? So, nakabalo na sila o kung sa'y pasikot-sikot, kung sa'y buhato nila, they knew already that terrain. At least man lang, tunay mo tabang nila o guide because Caleb and Joshua knew the way. Alright. Unang dito sila gipaagis Ginoo. Amen. Salamat tagunay mga nag-una na to sa atong Christian life. And we understood na dili sayon ang dalan nga ilang giagian. Alright. But nevertheless, we try to follow the steps of them. Amen? Kabalo ka ang steps ni Christ, we are encouraged in the Bible to follow the steps of Christ. And I know, and you know also karong hapon, that the steps of Christ are not an easy steps to follow. It talks about cross. It talks about suffering. The steps of Christ talks about persecution. Are you with me? Amen. But nevertheless, gusto si Kristo nga mauna nga steps. Amen? That's the reason why. Unang na mga nag-una, ituyok ni Ginoo dito mo agi kay si Joshua o si Caleb, nakabalo na sa dalan. Di ba nindot ka nga magbiyahe ka nga nanay nakabalo? Kaya kung may nakabalo, magsamot din sila kasaag-saag. Amen? You get that? Amen. What did they speak against God? Oh, nga naman, kaning mga tauhan naman mo, discontented? Kani bang discontento ba? Wa sila na kontento sa provision sa Ginoo. Magmantay pa aning discontented. Kabalo ka discontented attitude, di malipay ang Ginoo ni God hates discontented attitude. Our soul loaded in thy bread. Ang ilang pagproblema before sila nga, wa may pagkaon. Itagas Ginoo pagkaon. Nanay pagkaon ni ana na pod ka. Unsa man ni? Wala. Discontentment. Ato ning bantayan nga attitude. Ingon ang 1 Timothy 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Amen. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Verse 8, and having food and raiment, let us be therewith unsa? Content. Wala nang pasabot nga kaning contentment na you are okay, mulingkod ra ka diha, okay, kontento ra ko, ingon ani ra akong sitwasyon. That is not the point there. Ang point diha, unsay gi-provide sa Ginoo nimo or nako natong tanan for now, let us be contented. Amen? Kung mao ni gi-provide sa Ginoo nato, dili air condition nga tigumanan, let us be contented. Kaya sa kaadlaw mingawon raw niya ta ani kung naana tay air condition nga tigumanan. Oh. Amen? Daghan ninyo niya kung air condition na niya alas 2, di na gyud mo manduka. Di na mo magig duka, mo diso nagtulog. Let us just speak this, di ba? Contented. Di ba sa una, ang atong lingkuranan din kasi yung kainundo. Kawayan. Gi-share ni Ma'am Rose, I forgot all those things. Gi-share to ni Ma'am Rose, buhi pa si Ma'am Bibi ato na, diri? Tapos Ma'am Bibi, dugay na dahil silang manalo, diri? Lima na dahil sila katuig. Nagtubang ang tulong katuig. Pero ang atong bangko sa unang kawayan, nga iniglingkod ni mo na mag-amping ko kay pila na ka pantalon ato na buslot kay naibo pag
It's either imong pantalon maibot or ang lansang maibot. O itong gibutang-butangan at format. Pero di man tuhang-tos kahangturan. O di karon hamis na gamay imong lingkuranan diha. Amen. Ya karon nga naglingkod ka ng plastic, sige na po kagunahon diha nga may tag-foam sa. Amen. Unang karon ang mga churches nangabang na lang o mga venue nga air condition o niya foam na daan. Pero may man na siya, pero ang ato lifetime ni atong ministry. Amen. Amen? Diba? Pwede man ta mga abang diya sa maabang tag 2 ka oras sa Robinson, adto ta sa siningan ba sa theater sa Robinson. Yeah. Willing tang mubayad sa 2 ka oras. 10,000 ang oras. Tanaw naman tayo sini dayon. Let us be contented. Kani mga tawana, kabalo ka kaning discontento, bisan pag imo ng tagangan o daghan o lami, mo reklamo ra gyud gihapon na. Nga naman, ang problema di man ang pagkaon. Ang problema ilang kasing-kasing daot. Dili ang pagkaon oy nga daot ang pagkaon, ang problema ilang kasing-kasing daot. Bate. Amen? Hebrews 13:5, hapit na good. Let your conversation be without covetousness. And be content with such things as ye have. The word conversation means manner of life. Way of life. Be without covetousness. Kabaw ka nga nung diktat kontento? Are you me? Sige tagtanaw sa uban. Sige tagtanaw sa wa nato. Nakalimot tagpasalamat sa Ginoo sa naa nato. Atong galakaw nga yang i-blame ang Ginoo nga, Lord, usang tao na kawin. Faithful ko, Kristohanon ko, nagtayos ko, nagtao kong pangalagan. Huwag ko chinilas. Tao sa gabagulbul. Baptist guru to. Wala sa dalan kita sa mga kaigsunan. Dito'y tao nga YTL. YTL. Yan na lang yan. Anak ko siya nga, Lord. Salamat pa ako. Ako'y sinilas basta na anak ko YTL. Amen? Mga managing mas Bible, without covetousness, and kung sa'y sunod, be content. We will never be contented. Sino tanawan ng mga mansion diha? Amen? Naghampiling ka mo. Ikaw, tapulan ka. Gusto lang bukihan, man mo na, mansion. Antag, namatay ng tagiya niya. Maakuha na na. Una-una na naman dautan. Be contented. Kung siya i-provide sa Ginoo nimo for now, then be contented. Be thankful to the Lord. Amen. That does not mean nga, di na kamulyo. Kayo mas pastor, kontinto na tani. Unanin lang, di na mao. Lahi na. Lahi na nga perspective. Amen? O, nga naman, yung ba? Be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee, nor forsake thee. God is saying, my presence will go with you. Kung naani mo kuyog ang presensya sa Ginoo mo na pinaka-importante. Amen. Kung sa maning naana to tanang butang o tanang kwarta o niya walang presensya sa Ginoo. Naghigda ka di as mansion, mga kaigsunan, aran nindota sigdaanan, airbed, waterbed. Amen? Kung yung walang presensya sa Ginoo, pero ka nang naghigda kag airbed, naghigda kag waterbed, kung yan na ang presensya sa Ginoo, mas lamig pagod kayo. Hello? Amen? Pagsugod na to dito sa Batinggil, nagano ang kabalo? Agamat, Batinggil. Masaya kung ginong Batinggil, no? O, Kamanhak, actually part na sa Magatas. Ang akong dala ko sa kakaldero.
kaldero nga hinatag sa membros ko ba nga ginamit ng kaldero ba? Kunya usa pud ka kalaha nga ginamit na pud. Pero may na lang kay na naghatag. Pero hindi to gihatag nga brand new pero ginamit naman at least naghatag. Kunya gadala ko anang comforter ng puti buhi pa na. Higda ko atong katriway unlan. Wa man koy daang unlan. Saan ko naghatag unlan ba? Si Bika mo. Ikaw bang Bika ro hatag unlan? Hindi ko kayo nung do. Abot na akong butong unlan. So ang akong gihimong unlan, ang akong bag. Na, kawayan, comforter. But that time, ito tumakay tulog. Di ba? O, kabaw ka ng foam, lamig na tulugan, kawayan, tabla, siminto, at tuloy ko, wag kay pagkakuntito. Bisan pag maghigda kag foam nga usa ka dupa kalapat, ang imong kasing-kasing di magmalinaw. Amen? Kung magsigira kag bagulbol. O, kahit tayo makapagulbol ta, pero kanang sige na yung pagulbol ba? Kaya nung kakita ka ni mga Israelites, kung sa'yo lang gibuhat, sige na yung pagulbol. Mana! Mana na po! Kabalo ka ang mana. This is the wonderful food. Angels food ko ni. Ang mana, mao ni pagkaon sa mga anghel sa langit. Kamong mga kumakaon, hilig o kaon, ay mong kabalaka kay dito sa langit na ay kaon. Ay mana dito. Magsalo mo sa mga anghel. Choice na nimog mukaon kag dili. By the way, tanaw ha, dunay usa ka doktor sa Pilipinas, he was a missionary, Christian doctor, nga naghimo og study na ang tao di ay nga malnourished bitaw kanamang yang gikaon bitaw dili nutritious, mamalnourished man na. So mahitabo dunay dili maayo yang health. Ang mahitabo ang ilang mga tiil will swell and then dunay mga biri-biri na biri-biri. Kabalo ka kung imong basahon ang Deuteronomy o Exodus, ang mga tiil sa mga Israelites sa 40 katuig nilang nilakaw, wala ni swell. Walay mga sakit-sakit. That proves ang ilang gikaon nga mana nutritious na pagkaon. Amen? Kita, lami kayo itong gikaon, sa kiyang-kiyang. Di ba ang lamig nga pagkaon mo ay makakuha ng sakit? Utan, isda. Di mo kaon na suna. Naghanto mga bata, di mo kaon. Mabot inyong mga bata, mo kaon? Usus mo kaon na kung gunit kag stick. Oh, di mo galing tagaan ka ng mga bata, bisag hakbog na, chorizo na, longganisa na, di ka mo kaon. Reklamo gihapon. Mo nang ang pasabot ani ba? Aminaw. Ang pagkaon nga gihatag nila sa Ginoo nindot o pinaka the best nga pagkaon that time. Yet they complain. Na, nga naman, discontento. No? You know what? It is amazing how easy it is for us to complain. Sayo na kayo ning pagreklamo. Dali na kayo ning magpagulbol. And especially to complain about that which pertains to the things of God. Labi na kung sa Ginoo, dali ang makareklamo sa tao eh. Kabantay mo? Amen? Oh? Ako nga, sakis pa. Kahit magkaining bangko. Pero, musuroy dito sa bulipan. Ulit ko naman lagi anang kilits pa bayon. Di maging mo reklamo. Amen?
Muya karaman alang sagbot, di makit mo reklamo. Pero atong sipa mo reklamo. Sa iliguran diri sa papel. Or kamantay ka? Unang bantayan na itong attitude. Attitude managod. No. Amen? Attitude na. Pagbantay ta. Kaya ang Ginoo, ani nga tayong gikapoy na sa ilang pagsigbagulbuloy. Unang pag-abot, anis 21, makikisunan, gisilutang sa Ginoo. Tawa, verse 6. And the Lord sent, last verse na lang, napadayosa. And the Lord sent fiery serpents among the people, and he bit the people, and what happened? Much people of Israel died. Makita na ang promise land, ang anang nuula sa ilang pagsigig kapagulbulan, wa nun kasulod. Nangamatay, sayang. Pag-abot, pagkahuman na, verse 7, tanawa. Therefore, the people came to Moses. Doon nagapon, ang leader ng ilang si criticize, mga nagapon ilang gidoon. Ilang si pagulbulan. They came to Moses, and we said, we have sinned, for we have spoken against the Lord, and against thee. Pray unto the Lord, that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. You know what? Admission is necessary. Mao ni actually solution sa tanan. They said, we have sinned. Amen? Noon nakasala ni. This is very amazing. Ano naman? Ginoo nagpahimo og brazen serpent ug ang tanan nga mapaakan sa bitin. Kung tan-aw lang dito sa brazen serpent, imbes unta siya mamatay, mabuhi. That's a miracle. And if you're going to look at this, apply this in the New Testament, this is very interesting because that brazen serpent is a type of Christ in the New Testament. Look at your Bible in John chapter 3, verse 14. Okay pa? Awa na, gamay na lang good. Tunga na las dupa. Anak na lang oh. Oh, verse 14. Mas pa-speak yan na day. Yeah, so let's read go. And Moses lifted up the serpent in the wilderness. Even so must the Son of Man be lifted up. Kinsa na? It's Jesus Christ. He was the Son of Man. How was the Son of Man lifted up? How? Ngayon ta on the cross, yes. But He was dying on the cross. Actually, katong cross di kamatyan Kristo, dili to iya. That was supposed to be the cross of Barabbas. Are you with me? Di ba ang buhian untang kriminal si Barabbas? Para unta tong Barabbas. Pero si Kristo man mao'y ilang uyunan nga mao'y ilan siyang sa cross. Barabbas was a thief and a murderer. Barabbas was guilty and was worthy of death. Jesus was not. Our Lord was made sin for us. On that cross, He not only has taken the place of Barabbas, but also your place and my place. God permitted this and did this because He loves us. But God cannot save us by His love. Is that it? The word, paminaw niya, it does not say that God so loved the world that He saved the world. No. God so loved the world that the Bible says He gave His only begotten Son. Amen? Now, what God asked you to do is to look and live. I believe kitang tanan na luwas na ta. Look to Christ. He is taking your place there. You are a sinner. Kitang tanan makasasala ta. And it is you who deserves to die. Christ did not deserve to die, but He died for you. Kristo ato na matay, nagpakamatay tungod sa kaugalingon, but He died for you and for me. Amen? Kung salamat na naluwas ka. Kanya karon na naluwas ka, 3 things. Just obey. Just pray. Ayaw quit. Ayaw backslide. Ay pagayos Ginoo. Kurangan ko kung saan nila akong kahit na pastor. Lalo na ni. Just go to the Lord in prayer. Amen.
ug kung pwede mahimo just ne. Ayaw gyud himuan ni nga mo reklamo na ka i-blame na nimong Ginoo. Amen. Kay dili Ginoo sad-an sa atong kahimtang. Many times kita mauisip. We just have to admit, Lord, I have sinned. I have sinned. Forgive me. And God can forgive us. God can forgive our murmurings, our complainings, if we will just ask Him for forgiveness. Shall we pray? Our dear Heavenly Father, salamat sa mong pulong. Bless ang invitation. Christ's precious name I pray.